بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. حديثي لتوصيل فصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابة جل كشيم بسكا ججابت لي mpata wa kulama Mtume sallallahu alaihi wasallam mati kulama banda Mtume sallallahu alaihi wasallam yaka na gaita tu na mboni sahaba jeli kujukosheni riwayati rijinji kujoshela kwa nabiyullah alayhi salatu wassalam. Qala bishita Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jawishi tumtumikijwa Allah sala ni salamu simpate tumejua tikuti la khulufu fami as-saimi atyabu inda Allah min rihi al-miski. Miwatiti la khulufu diungo fami as-saimi dedikuwaga munkama mamundu jojuli basawo atyabu inda Allah dikuwa dia kununji la kwa bazi inda Allah bimirwa Allah min rihi al-miski kulikanga na ni lumba la miski. Hadithi juweli muttafaqun alayhi, ajibusila al-Imam al-Bukhari nizoni ajibusila al-Imam Muslim kupitia hadithi ya Abi Sa'id radhiyallahu anhu, na ajibusila hadithi ya al-Imam al-Bazzar kupitia hadithi ya Ali bin Abi Talib, na ajibusila Ibn Hibban min hadith al-Harith al-Ash'ari kutusila kama hadithi ya al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ni wajibu siliru ni hadithi jijiji al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, imam ahlus sunnah, wajibu siliru hadithi kutusila kama hadithi ya Ibn Mas'ud. Ni wajibu siliru ni hadithi al-Hasan ibn Sufyan min hadithi Jabir, kutusila kama hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atite la khulufu bi dhammi al-kha'i, ati wa dhamma fa kha'un, kha'u kujuriwa mani dhamma. Qala al-Qadhi Iyad, rawishiti al-Qadhi Iyad rahimahullah, qayyadnahu anil mutqinin bid-dhammi, tujitawili hadithi jaji anil mutqinina kutoshela kwa bandu bakujuriwa mashirini bid-dhammi wa dhamma, mati kha'u jujiwe ni dhamma la khulufu. وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ. الإمام قاضي عياض رحمه الله ناتي تبتي وأكثر المحدثين أشادي جيغانيا شاجين جواب عنده حديثي يفتحون خاءه أكجري ومك خاء جدي فتحة وهو خطأ لكويل كوكولوزيا شاجين جاكوتيغا لا خلوف لا خلوف نامبو مكاتومي غريني بضم الخاء wika dhamma fakhau kutiga la khulufu. Al-Imam al-Khattabi amesema kuti kujizioma hadithi hizo ni dhamma ni sahihi, na mbona kujirioma ni fatha, basi kule kukuluzi yako fi ghalatati muhaddithin kuli munkuti kama kukuluzi kwa wandu wa kujizioma hadithi rano khuluf alubogakwe taghayyuru raihati al-fami, ile kushenga lumba lwa munkamwa, mati kupatikana diungo munkamwa geleni malungu gadina khulufu sano munkamwa mukushingaga lumba ngawa kwa digongo ya kutimundu adile au kwa digongo ya kutimundu arwashini la nambo aludumba lolukuzadi kwa hadithi lukupatikana kwa digongo ya kutamanda wijele yo mundu ngakunya kakadi kwa mukama kombo leka mundu kudia dawo ni kudia mwakwanila na shenini ni kuikuta alhamdulillah kundawi masha Allah kubanga nya salatu alfajri nambo lululumba lwalo ninga koboka
kuleka alula lumba lula lulukura ko kuhaga matumbo wadigongudya kuyikutirya nnobe lwandulo kuleka lwele mundu adile senene abikwite mwashiyari shamboni ararle fajr alhamdulillah nabo kwa digongudya kutamidirya kundawi mpaka muzi mpaka magulo ngadi kakukunya munkamwa kautundu wa kudya baharini ndukuikaga lumba lwine lwele lwadina khulufu ata mundu arwashile nabo kile kalumbako kakuikaga wadigongudya kutamidirya nabijelewu ngadi kakadikoze yene nimpaka ikoneka gazoni bandu nina gadi baulendo kombole kakunda abikula mundu shinga magambili kutyoka ngadi kakudya ni muzuru be wao nibangadi kabunyile bari mukama mukurashengaga atamoze aliyapatile magulomo kupataka kudya kanda wija kudya impaka ngakura diaga mukununyibwa kozo bekweni badigongode kuti ataminda bijelewu mungabunya shishidishose mukama ni hadithi jele jiwele sahihun jajifuzala kuti mundu adi pasawum bazi akuza baganditu bakokolya mukama mwao lumalo lakwe lukwaulaga mukununga nambo lukubaga lokununjila kwabazi kameruba Allah subhanahu wa ta'ala kulikangana ni makanunjile galakwe ga mauta ga miski barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi